Atas kekompakan tiga dasarkan Gusti Prabu Jayawangsa esa temu berdoa pangkian dek mas. Ampun kewajiban dan nulis sarangan mas. Lakar emot pun sepon teman sekalian. Kraton Mataram memberi sirang pangkian kak mas Sumbang Suro. Bila dan aliko sasarangan tiga ya torna setuk samtara betul. Murah, aji murah mas. Bagus. Terparjuk Laskar Istana Mataram Ajing Ayu Wardani kasukan kaku ngatile papangkya edalem lomampai pun akati potre Mayusem Sulai Drosa
kok retika bermula. Ayu Wardani Mataram. Subang Suro Mataram. Paman, paman ekor seket kau cing paman. Asalkan di dalam sasarangan ampun keng edir ajuan dalam kami alaki kursi kejarakan itu di dalam sasarangan nuon edik kusda. Ereng cing paman. Mereka mesti suruh. Cing paman Sumbang Suro. Sukantika cing paman Sumbang Joyo. Sukantika cing paman Sumbang Pati. Sumbang Suro, Sumbang Joyo, Sumbang Pati. Cak malecak mun Mataram cing paman. Dari siapa dengan kusda? Dari senengnya bula cing paman, ningal badana pika cing paman, empon pika niko semangat cing paman, acung-cung badana martabat keraton Mataram cing paman. Dalam kesemangat epon di dalam sasarangan lakar kaninto sesuai dalam sumpah keprajuritan. Leres cing Kalimat paman. kaninto Mataram mengudah pemanggilan dalam sasarangan selalu siap menjaga keraton Mataram Gusti Agung Sriwardana. Mator saya bisa kalangkong cing paman, katinape cing paman. Dikasih apun pabula cing paman, ngamanaki cing paman, seluruh keraton Mataram cing paman. Mun pada kakurang cing paman, engkara atur lagi dek kabula cing paman. Yang dalam Gusti Ayu Ajeng Sriwardana. Sebelum epon di dalam sasarangan, kaninto maturaki sedaja esepon keraton Mataram. Langkong saya pun esat semangkin juga. Di dalam sasarangan kaninto aku dinyau sagina. Salam sempa kembang apakten Gusti Agung Sriwardana. Sang kampang apaktena tika cing paman etarema kalaban senang ate cing paman. Meda engkala cerba aki hasil karya tika cing paman. Yang dalam Gusti Ayu Ajeng Sriwardana. Sabi epon di dalam yangkat sebagai Perdana Menteri Mataram. Ampun langkong ke-12 tahun abita. Kaanggoy nata sedaja rakyat Mataram. Esat semangkin rakyat Mataram ikan itu ampun tanda kekurangan. Sedaja ampun semenjak apun. Bagus ikan itu bidang pertanian. Bidang perekonomian. Sedaja ikan itu ampun semi asal manok. Rakyat epon nang dalam ekling gojak. Esat semangkin juga jumlah lipat loh Cinawi dua tentang tertolak hajo Gusti Agung Sriwardana. Ya, Matar sebu sakalangkong cing paman, sukentika cing paman Sumbang Joyo. Dalam ngistaki berkondang dalam Gusti Ayu Sriwardana. Katinape siapen tokan masa tika cing paman, mun beda kakurangan cing paman, engkala aturaki dek Sriwardane cing paman. Gusti Ayu Sriwardana sekali kompar juga. Saya katakan itu tak kalah. Kenapa setajana paliharsa nama Subang Suro? Kadito kalian kesepun. Kadito ampun cokok. Ajudan kadito mimpin dengan Keraton Mataram. Langkong anu ke-17 tahun.
ajunan kadito ay kota seorang lebih. Anangin kada pidana, sarang oleh ngelake pimpin ini Kraton Mataram kadito. Aral kada kadito ajunan pimpin ini Kraton Mataram. Kadito ajunan kada midaki. Antara mereka sarang semiskin kawan sesoki. Sagda ajunan sarang ajunan dalam kadito ay tahu. Malahan magar salepon ajunan dalam saat semakin juga kota sahur mano tera akadio bulan-bulan purnama senyinari alam semesta Gusti Ayu Sriwardani Matur sewu sakalangkong Cing Paman atas kaharjar karyana tika Cing Paman juken tika Cing Paman sumbang pati mada engkala delba egi Cing Paman hasil karyana tika siapen to Kak Masa Cing Paman Gusti Ayu Sriwardani menabi abdi dalam singapun bakon dari abdi dalam sekejap sama malin maaf kami ajunan tak usah ngangmak tak usah pas-pas siap malam demi Kraton Mataram siap abdi dalam matur sewu sakalangkong Cing Paman Cing Paman sumbang suro dalam ngestu tidak boleh pun Gusti Ayu berak rasana epekiran bula tor iate bula Cing Paman kan pun tahu tika Cing Paman jak yen Kraton Mataram aniko Cing Paman ipin-pin kalabuan raka bula otabola keluarga bula Cing Paman usul sebelum epon Gusti Ajeng Sriwardani ngereng Cing Paman saya kata tadi tukana dari ajunan dalam mengkuda ke abdi ajunan dalam ekalinto agak dua neraka termasuk ekalinto seasma epon Prabu Jayawangsa apa pon sepon pabangkan Kraton Mataram ekalinto apa mata ngadilin otak mata ngepoin pabangkian Kraton Mataram ekalinto keneko seka bula Cing Paman nape Kak Majaya Wangsa niko pusen dak kabula Cing Paman pon telo papangkian Cing Paman tak mimpin nenge Mataram Cing Paman keniko seka bula Cing Paman berema rasana Cing Paman mun pas rakyat niko mental dak Kak Majaya Wangsa Cing Paman bila epon Gusti Ajeng Sriwardani ajunan dalam ekocak bangsa begini ajunan dalam ekalinto gak selalu percaya 100% menggunakan rakaipon dan dalam Jayawangsa asal pun apa esan semakin kalinto orang langit tak setulusa otaba tak seraja epon dalam cinta dan menggunakan ajunan dalam kutu andi sifat kegunaan ni kalinto Gusti Ajeng cuma epekiran bula tor iate Cing Paman ni serma lolo sapun Bosan, are Gusti Cing Ayu. Paman Bosan. ape Cing Paman abdi dalam kadito cangkol ang saya mesti lumantor na kuda aja benih di dalam kadito megah terus naik konjunan dalam sarang rakai konjunan dalam anangin kadito selama kebangkian rakai konjunan dalam karena ada yang aku tanya sedang kebangkian kadito tak pantas akibat contoh magar sarek lakar bener Cing Paman ananging Cing Paman kenapa kadito tresnator cintana bula sangat rajana Cing Paman telah bulan bula Cing Paman pun tak pangkii kalaban Kak Majaya Wangsa aniko Cing Paman pada masih 3 tahun Cing Paman bila ingat dak robena Cing Paman tandi ora bula Cing Paman keren bula Cing Paman kita lebih cinta pun ajunan dalam Gusti Ajeng Sriwardani Kak Majaya Baik, mau lagi. Wangsa ajunan oleh ni ser oleh eman nai ajunan ko tu ajunan ni kadito ay ko Cak Ajeng Sriwardani matu Rengesede Kak Majaya macam apa ni ko kadito sebagai kita butak pesulang suro ekan emot pangkaian apa
makar saya pun mantelem saat semakin sidang pepangkian Gusti Ayu Sri Wardani. Muni serkareng laki sosok cet keli ki cing Kadin paman. to saya gocak cinta buta. Lepas saya kabinna kadin to Gusti Ayu. Ngiring ngam. Egel emot pangkilan epon. Kau le kerong gak mas. Kau le kerong. Dak panjenengan. Mun engak beta apa nong kamen. Bagus. Engak kau le beta esium kamen. Jening le. Laki bini telo bulan bae sapot kak mas. Kerong gak mas. Suara jening. Cek terona aroma aroma. Cek terona Kalau emot dalam pakai epon Pas pula kerong terus tak temunin cing bang. Prabu Jaya Wangsa tak ada karaton. Egel titilam sarangan siku kadin. Mulan terkadukun letrik mare papusan kuncing pama. Tak ada cing pama. Konti berde sumbang sumro. Perdana Menteri. Bukan tenang kadin to. Sok-sok lancar apa
kadinto tak perlu asapora mungkin dek abdi na. Amarga abdi dalam kadinto. Sateja kadinto sekatelok termasuk bawahannya pun nang dalam kadinto Gusti Wadani. Ananging mesra pula jing paman dek Kama Jaya Wangsa. Bila enak jing paman cinta na pula kok atena pula termasuk permainan kalau Kama Jaya Wangsa jing paman. Gusti Ayu Sri Wardani. Jing paman. Jaya Wangsa kadinto ampun kelok panggentak ngadili kadinto bener pepangkian. Ajunan dalam. Kadinto patut curiga. Takok Jaya Wangsa. Budi pun ajunan dalam. Kadinto andi pacaran orang lain kadinto. Jelas jing paman. Boleh curiga jing paman. Takok Kama Jaya Wangsa jing paman selingkuh dari bule jing paman. Asabab kenapa jing paman? Kama Jaya Wangsa sanang topon soki jing paman. Kama Jaya Wangsa karena kirato pun jing paman. Siapa si tanda ada Kama Jaya Wangsa jing paman? Ananging jing paman. Panjenengan lorokutan kaula jing paman. Nyarinya Kama Jaya Wangsa jing paman dak tapati sana jing paman. Mun Kama Jaya Wangsa jing paman tak purun ikut Tapaleman jing paman.